Game County Masiaya kwa bad migao mar rita mondo owek nindo kamoro achiel esima gitimo nonro weche mag rita mosekethore e gweng'no mande nyakonchiel ka jopiny kaachiel gi jaod bura e County Masiaya Christine Mbaka kod jotelo mag duond buch ODM e kor gwenge makono wacho ni bad migao mar rita dhi mos e timo nonro mar fwenyo joma ne ogolo koko kod tulo mane otimore e kinde yiero mag duond bura mar ODM e gwenge makono. MCA man North Game Collins Ongwen wacho ni obila ne onindo nyakonchiel semne gitimo nonro mar fwenyo joma ne okelo tulo e kinde yiergo ka koro gikoyo gai mako jolo mar ODM Peter Anyang' Nyong'o kod jakom duond burano Gladys Wanga mondo mi odonjre wachni. Alitoka asubuhi kwenda kazini, anafanya kazi Rams, na kumbe walikuwa hired na mwanasiasa wa game kuja kuwasaidia kwa elections ya party. Sasa wakati ilifika, wakati wa opponents yao, sijui walikuwa nagombania nini. Gari ile alihaya, gari driver akatoka na gari na akawacha watoto wawili, mmoja wao ni mtoto wangu. Sasa wale opponents walikuja wakafukuza watoto, paka watoto wakajifanya wakajaribu kujificha kwa nyumba nyingine hapo juu. Hao watu wakawasaka kutoka kwa hiyo nyumba, walitolewa, wamepigwa. Mtoto wangu amepigwa mob justice. Mtoto wangu amepigwa, amewachwa for dead. Jameni, usaidizi inatakikana jameni. Sababu gani? Mtoto wangu ameumizwa vibaya. Tena ameumizwa vibaya. Ukiona mtoto wangu huwezi kujua ni Ken. We were surprised that we had goons that came to Yala to beat up people who were peacefully ready to elect their leaders. How can we know who is doing that? We need protection, and we're asking the government to come in and save us from various attacks and abuses that game people are subjected to.